nan pamilya. Tadiet Domingo ya mabulogan nume kapilya. An emunday dayaw yamun hana hinandakol an bendisyona. Naurayon narigat bibiyagi tuluta. Naulus ay pamilya yawada di amlongda. Uray ka por problema yamasulbarda kay Apo Dios pundilanda. Jesu Kristo pinhon mi an he ay mi pabakto. Pinhon mi an he ay mangipanguro. Sapay kumatamaid ha dumisturbo. Tumbiad di kina Kristiyano. Taurayon narigat bibiyag ituluta. Naurnos ay pamilya yawada di amlongda. Uray waday problema ya masulbarda. Kay Apo Dios pundinlanda. Jesu Kristo pinhon mi an he ay mi pabakto. Pinhon mi an he ay mangipangulo. Sapay kumatamaid ha dumisturbo. Tumbiyan ni kina Kristiyano. Sapay kumatamaid ha dumisturbo. Tumbiyan mi kina Kristiyano. Jesu Kristo pinhon mi an he ay mi pabakto. Pinhon mi an he ay mangipanguro. Sapay kumatamaid ha dumisturbo.